Nagpintas dahi ta babae, pare dyan. Naidumduman tayo kinapintas na. Mandayo. Kaanakan dahi ta ni Nananuring. Kakin ko ko iti dahi ti apakanan. Ita lang kami na makita dahi ta babae. Napunaw, kaya nag-aamot ti ropa na. Natang ko ma. Hoy, pare Apollo. Di mo ko na nakursonadam dahi ta babae. Kursonada ka talaga, pare dyan. Damo pa ilapan nakakita kan ko na makarik na ako ni ti Ayat. Ay, sinalbag ka, met. Adala nga ro din ni Risa nga asawa. Siya mo. Anya ko man o dasawak. Nadlaw na nga iso tikit kita nita, pare Apollo. Kubit-kitan ka na ta. Ay, naku. Kasarita kinton madamdama, pare dyan. Makiam-amuakin ko na. Balo ka gaya may tinatay, Myra. Saan nga minamadlaw nga dasawam? Adanak pa yun iti may isa nga anak, Apollo. Oh, kasta ka di. Kunak no agtawon ka la iti 20 agpangato. Nagubing nga mintilangam. Managrabak kagayam, Apollo. Sana ka mang rabrabak, Myra. Talaga nagubing tilangam. Saan ka nga grup-grupa misis? Agyaman, nak. Mabalin ka di nga awisan ka rumwarin doon madamdama. Ha? Sa dino ti papananta. Intag pa siya rite parke. Ano saan, intag buya iti sine. O sige. Sika ti makaam mo, Apollo. Ano ka sa nga ron? Sukunan ka di pakanan, kalpasan ti trabaho ka di construction site. Myra. Amom ka di aramidan, pare Apollo. Agbasbasol ka lang ka ni Risa ang asawam. Danag mo na ya, pare dyan. Dito mamuan ni Risa ti raramida. Lukluk ko lang ti asawam no kasta, pare. Kursonada kami na talaga ni Myra, pare. Sana bale, tadayo mo ti ayan ti asawak. Di nanto mo dahi ti raramidak. Anya? Basta datalang ti makamoy ti dahito ya. Awanan ti sabali pay. Nagawid ni Apollo nga asawa, Risa. Ay, saan matantang? Apay ka di? Kung nakano nagawid. Nakita nga miniti agsapan ni Jan ang nagawid dito lugar tayaw. Ha? Kasta ka di, tatang? Ne, apay nga, asaan damot ang nagkuyod at simangpit ka ni Apollo? Mas dawa ka. Isungaro na damdamaga kan kano nagawid ni Apollo. Namnamaakmat nga ita nga aldaw ti panagawid na tatang. Imo namot gaya mo na simangpit ni Jan. Nalabit aso marunon to ang agawid. Sanda nagkuyog ko ni Jan. Nalabit akas tatang. Ay, ingka man kasarita ni Jan. Tapno mamwam. No apay asaan da nagkuyog ang agawid. Apay asaan kayo ang nagkuyog ka ni Apollo, Jan? Ha? Ay, kwa. Saan pa lamang makawid ni pare Apollo? Ado pa yung ti trabaho na di construction site. Kasta ka di? Ay, hindi ka madanagan. Kapaman na malpas di raramidan da. Agawid damot ladagos. Madanagan lang amin. Kaputa di namot sungsung batan ti awag ko kankwana. Kwa, awan tirong ba nga pagdanagam, Risa? Agawid tumot lang ni pare Apollo. Iso di kag dandanag. Mamati ka ko maabarwak pa'y. Awan tirong ba nga pagdanagam? Apollo, Napudno ti panagayat ko kan kamera. nga uray adan may isa nga anak ko. Ayayatan naklata. Wan, Apollo, pangasim mo na. Sungbatam ti ayat ko. sige. Sungbata kon ti ayat mo, Apollo. Yes! Agyaman na kamera. Di kag danag. Si kanto lang ti babae nga ayatan. Ano kasta? Adan relasyon nyo ko ni Myra, pare Apollo? Uwan pare dyan. Inaklod na ko ni Myra. Ay! Oh, apay nagsanay ka. Di ka lamasyan ka ni Risa, pare. Makonsensya ka matitiraramidam, ha? At dayta ka manin ako na, pare. Sa anak mata seryoso ko ni Myra. Kaya't ko lapagayayaman. Anya? No maala konti kaya't ko kan na. Inutag to matante umadayo. Ay, sinalbag ka mat, pare. Kastagaan ti plano? Talaga, met.
Kalpasan na malpas ti trabaho tayo dito ay panawak mo ni Mayra. Anya? Total, diyak mo timbagbaga kan kuha na ti address ko. Di naktupulos masapulan. Oh, itay pa nga agriring ti cellphone mo, Apollo. Apa di mo sungbatan? Kuha, tikapsat ko ti mawawag. Nalabit at dumawat man na ti kwarta. Anya? Di mo latan ikaskaso. Bayam nga gununi. Amang ano napatagtibaganakan ka? Di mo nikaskaso kunak. Kwarta lat ti kayat na dayta. San asungsungbatan ni Apollo ti awag ko kan kuana nanang. Amang ano makumi-kumi ti trabaho na Isu adi na sungbatan ti awag mo. Adun adaras asaan asungsungbatan ni Apollo ti awag ko kan kuana nang. Ay na po madanaganak pa yan. Nilangan dyan na barkada na ti awagam Amom no kumustan ni Apollo. Ay, wen gaya man niya. Sige, nilaangan dyan ti awagak nanang. Ay talaga amadanagan akon. Kaputa, jakmutin makasarita ni Apollo. Nakaawag ka, Matrisa. Apay ka di? Saan nga minasungsungbatan ni Apollo ti awag ko kan kuana? Ay? Sa dino ka diti ayan na? Kan anya ti raramidin na dita, dyan. Kuha, nagkuyog di ti Furman May. Adalabit na pananda. Anya? Wen. Kasta nga pwesto. Ada na pananda ti Furman May. Iso di na sungsung batan ti awag mo. Kasta ka di? O sige, ibagam to kan kuana nga imawagak Risa, di ka madanagan. Ibagak to kun kuha na. Ay, sakti makunkonsensya ti aramidan pare Apollo. Di naklatan ni kaskaso pare dyan. Sakti makamu ka ni Risa nga asawak. Doon nadaras nga imawag kanyak ni Risa. Kung kumustahan na ka, masyanak po yun kan kuha na. Anya. May ramraman na iti kaluko mga raramida ma. Ay, Jack, amo na niya ti sungsungbat ko ni Risa no kas di nga umawag. Basta ibagam nga dar aramidak pare. Sarda nga mo ti raramidan pare Apollo. Dakas day tang aramid mo. Iparparang mo ko ni Mayra abaro ka? Imbagak matan kan ka pare dyan. Samot lang agbayag ti relasyon mi ka ni Mayra. Anya? Makiwin na swasak tumad lang kalpasan na maalak ti kayat ko kankwana. Dayta lang ti kayat ko mapasama pare. Sa balit agparparik na kanya bakit Hapay ka di lakay. talo na lawas sa sana nagawawin ni Apollo dito lugar tayo. Nakakaasin ti anak ta mangururay kankwana. Ay, awan nga rod San pa yan nga gipat patulo di ti kwarta? Imutang kanya kita ni Risa iti pagbayad na iti tersina. Tada utang na. Kansing-singirin dan. Kasano asa na makautang? Kat saan mo ito namang mangtad ni Apollo nga asawa na iti kwarta? Adan sa milagro mapaspasama ka. Ha? Saan lang agar-arami dan iti sana nasaya ni Apulaw. Tasyak ti makalaban na. Awan tinong mga pagdalagang kanya, Risa. Makumi kumaklay ti trabaho. Ay, kasta ka di? Nagananad ka nga rod dita, Apollo. Di mo baybay antibagim. Wen, kanayo na kagananad. Kat, kaano ka nga rod nga agawid dito yung lugar tayo? Awagan kan tulangan no kaano kagawid. Ano pa yung minti trabaho mita? O sige, ang subli ako niti trabaho. Bye! Ay sus, inulbudan man ni Risa nga asawan pare. Mabalin mo man ti agawid no kayat mo. Mamimpinsan to ti panagawid ko pare. Santay nga ita. Anya? Ay, Oh, apa yung nagsanay ka? Kalat na nagseryoso ti rupa ma. kasapulak ti tulong mo pare. Anya klase tulong pare? Pautangan nakman iti kwartam. Bayanak tumit lang. Ni, pangaramata mi ti kwarta? Agkit-kit daw iti kwarta kanyak ni Mayra. Masakit ka no dyan anak na. Anya? Pangasim pare.
Pautangan nak. Kaputa ka sa pulan launay ni Mayra ti kwarta. Pasensya kan pare Hindi ka matulungan iti day tabanag. Anya? Agbalbaliw kan ngamin. Saan sayad day tangar aramidem? Lukluk kun lang dari sa kan Mayra. Pagbabawyam to day tangar aramidem pare. Tandanam day to ingin bagak. Pasensya ka na. Agam awan maitid ko a kwarta. Maawatan ka, Apollo. Apay nagsinaay ka. Ada ka di parikot? Ako awan. Di mo na tanikas kaso ti panagsinay ko. Kala ati pa nagliday mo, Apollo. Patsak nga da pa kariribukam. Pakawanan na Mayra. Ni. Apay nga kid daw ka iti pamakawan. Gaputan nagulbudakan ka. Anyat kayat mo asawan. Anda nasawa ka. Anya. Wan Mayra. Pakawanan na. No inlimad ko nga da asawa ka. Apollo. Makonkonsensya ka. Iswa, kaya tuawas-wasan tanti relasyon ta. Sapay lang ko matamawatan na ka. Subli akong ti asawak. Nasaya at magtanaka-amiris kan pare Apollo. Agawid kan. Kailiw na kalauna yung ti asawam. Agyaman nakiti pa magbagam kanya pare dyan. Naamiris ko ada ka sa raramidag. Saan lang amin ati asawam tinakabasulam? No di ka titinamarso pare. Kabusor niya po Diyos ti dakas nga ramin. Kanayon nakadamagan kanyak ni Risa tong galagawidak. Mailiwan kan ka pare. Uwan pare. Agawid ako ni ti kabita na panawin. Kaya't ko na makita kan makasarita ti asawak. Ne, Apollo. Risa, asawak. Inarakot na. Pakawalan na no nabayag ajak nagawawid. Apollo. Ikari ka dyan ako naman dadayo pa'y. Saan ako nagtrabaho iti adayo lugar. Tikayat ko, bantayan ka. Sana dito rin daw ti pagsaritaan ta, Apollo. Ala, sumrek tayo. Si magpatgaya man ti awanan bayan nga pulaw. Uwan lakay. Nagpuskol ti pa nagrup-rupa na. Saan la ko man na nagpakpakita? Danugak tupay. Ti amo nga taday dyan lalaki ka dyan na amuanti na ramid na. Bayam lat dagiti agasawang agsarita. Patsak nga mo ni Risa tararamidan na. Ay, No saan nga imbaga kada tayo ni Jan tararamidan ni Apollo? Saan tayo mo't na mamuan tagpaisaw? Sapay la kumangarod. Tasan nga kamali ni Risa iti pangedeng na. May papan iti panangisina na ni Apulaw. Saan ka kadya naragsak? Ta si Magpeta kon, Risa. Itay pwede ka matagtaga riya. Saan ka kuman ang nagaw-awid pa'y, Apollo? Anyat kahit mo asaman. Naakyon kumatan, adi na kun kayat. Anya ka din dahi ta sasawam. Di kan agpamarang, Apollo. Amukon nga adda babaim. Anya. Mayra tinagan ti babaim. San ka di? Apay apinanawam ngagmaymaysa. Kasano ti panakamom? Indanon kanyak ni Jan. Anya. Nalawag aminin kanyak, Apollo. Awanan ti rumbeng pa'y apagsalitaan. Pakawanan na, Risa. Nagsina kami ka ni Mayra. Sikat ayayatek. Ulbud ka. No talaga ngay ayat anak. Saan ka kumaan nagaramid iti saan ang nasayaat? Dayto yun ti maudi a panagsarita ta. Ken panagkita ta, Apollo. Anya? Agawid akon ije balay datata ken nanang ko. Agsinatan. Di na kumamot panawan. Nakamiris akon. Ikanak pa iti may sagundaway. Tapno may panagnak ko ti panagbalbaliw ko. Nagsakit tinaramid mo kanya, Apollo.
iti ka ano man. Di kan tupulos mapakawan. Pasensya ka na, naimpudno ka ni Risa nga da babaeng pare. Maawat ak pare. Nagdamag kanyak, no niya ti mapaspasamakan ka. Diya akong nakapaglibak pa ya, kat impudno nga da babaeng. Awan ti rumbang ikid daw mamiti pasensya pare. Sakit di ti rumbang ikid daw iti pasensya. Gaputan na iramraman ka iti dakas nga ramit ko. Agyaman na kata nakamiris kan pare. Jakla ko man nagaramid iti sana nasayat pare dyan. Saan ko man narakrak ti relasyon mi ka ni Risa? Sana ka nagkurangan ng bagbagakan ka. Agam nagpailuyos ka matlatay ti Riknam. Inaramid mo ti kay kayat mo. Nakirelasyon ka ni Myra, nga oradan asawa. Agam di ka mapukawan iti namnama. Ulit-ulit im tagkid daw iti pamakawan ka ni Risa. Pare dyan. Ipanagnak mo, tinasneban a panagbalbaliw mo. Pasig akinaimbag ti pakitaan pare. Aramidag dayta pare. Jak kayat amapukaw ni Risa iti biyag ko. Aramidag ti amin. Mapakawan naklaan ni Risa. Nagpuskulmatan ti panagrup-rupa mapulaw. Adapay laganas mo ngagparang kada kamay. Tatang, di nakawagan iti tatang kaputawan manugang ko a babae raw. Buwanaw ka! Umayak ko magkid daw iti pamakawan kada kayo. Nagbabawi akong ti mading nga aramid ko. Ayawanan ti adu pay asaw. Pumanaw kan tamangan no madangran ka pay. Naimbang nga oras mo, Risa. Ha? Apolo. Kunak man no adda ka ijay abroad. Nagbakasyon na. Tapno ulit ti umiagkid daw iti pamakawan kan ka. Apolo. 5 na taon pinapalabas. Nagbabawi ti basol ko. Sana ka nag-aramid iti sana nasayaan. Anya? Kanagururno nga para iti napinta sa masakbayan ta. Sapay la ko mata mapakawan na kon. Apolo. Inarakot na Risa. Kaya't ka sa hunday ta napakawan na kon. Wen. Pinakawan ka na, Apolo. Agyamanak. Tanasong batan matlangan dagiti kararag ko. Mapakawan na tumatlangan. Ikarik. Di tanton pasakitan pay. Namnamaang day ta. Bueno, gagayam, di tan, di nagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.